Ufuna leyana? Hayi dobha yona. Amnike uzathwala. Kanti abathesi yini elibonayo? Ishuwa phela. Lithenga yona KFC yendeyo nango kumntwana. Futhi. Hamba. Kuyashoda futhi? Futhi. Hayi kuhle. Kumbe ngabe ngiphakele njalo mntana mthoma ngikuthwa. Hayi yekelani. Ngamuntu okhuleleyo. Umntwana so nxa sokunje kade uzathini? Ungamenzani? Susiyadlala usidla inyama leyo. Isitshalo ungadlanga. Hayi ngishaka lokho. Okay. Abantwana bonakele. Abantwana bakathezi shuwa. Mntanami. Ungamthini? Susuthi baba. Nto enzami. Ungathini? Mani ngiyabuya gogo ngeke ngisincede ngapha. Wora yini? Sokutheni boy. Kutheni boy. Ukuthayelani? Inyama. Ukuthini? Yawusha. Mfana lo ngitshayela inyama yangaphi shuwa gogo. Ukuyile la. Hawu boy. Ngitshayela inyama yangaphi? Uyawa wethu susithi imali ukuthayile. Ukuthayile. Ukuthayela inyama. Dlana mfana ngizange ukuthayela inyama. Dlana. Dlana boy zwile. Futhi shuwa abantu. Umntwana usesitoli ngitshayela inyama ngamtshayela wena umpile khona apha shuwa. Dlana mfana muzwile. But lokhu omfana kuhlakaniphile lokho. Kuhlakaniphile be. Mona linganika khona 1 week yayo. Kuyaba ku right kakhulu mfana kuhlakaniphile. Ungazonthatha kuleli viki kungaba kutheni udade wabo uzabe ezohlala la. Ngizabuya ngimthathe. Ngabe uncedile mntanami. Futhi bakithi. Uzathwani. Kungathiwani. Thina siyabongela khona ukubuthuma.